mpageze nsanga niteyemo umwenda. Aka kanya tugeze kuri wa mugabo twabonye mu mirwano, Gitifu Karasira. Gitifu, nyuma y'uko rwose ukubitiwe mu mirwano watsinzwe, biragaragara ko watsinzwe kuko video uko igaragara iragaragara ko wirukanse. Nyuma yaho umugore byaje kugenda bite? Mwaje gusubirana, byarangiye mutandukanye, bimeze bite? Mwasabanye imbabazi ko wirukanka uvuye amakuru neza. Tubwire, umugore akakwambuye telefone urabibona ute? Gira icyo uvuga utangariza abantu ko akwambuye telefone arayibitse. Wowe urakora akazi gute? Abaguhamagara kuri telefone barakubona gute? Tubwire Gitifu, tubwire kakwambuye telefone. Kayikwambuye urakora akazi gute? Uraseka. Watu wihunga. Gitifu, umugore akwambuye telefone. Urabona uri bucuruzi ute nta telefone ufite? Tubwire kakwambuye telefone wari ubucuruze gute? Ibi ni ibibazo. Wowe Gitifu kumwambuye telefone ya karasharamye yari afite, urabona aza ari bucuruza ati? Vuga uko bimeze. Turebe telefone ukuntu imeze. Izamura uko tuyirebe. Wireba se biki? Shirimo hano tuyirebe hano. Ayangwa ifotore. Nabyo nshaka. Nese kuyimwatse urabona azaza acuruza ati? Tubwire kuyimwatse urabona azaza acuruza ati? Bamwishyurira kuri telefone, none batamwishyura kuri telefone akaba yimwambuye. Iri si hohoterwa rikorerwa Gitifu? Gitifu, iri si hohoterwa gukorerwa? Wowe utamuhohotera? Mwagutera umujinya ukabigenza gute? Vuga ariko vuga uko bigenda. Yagutera umujinya ukagira iki? Yagutera umujinya ukabigenza gute? Yantera umujinya nkayirya. Ukayirya? None arayitwaye. Ubwo se urabona rwongeye kuyibona ngo uyirye? Ndamucunganya Yimwibe? Ngaho da, ko niwe bitoroshye. Ako se kuri wowe ubona atari hohoterwa gukorerwa? Ubona bataguhohotera?